Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ha ka step pernga menta ka sngi ka khandai trik ujimang arajar arpulai kumbah nyo tuli ki dukan bakin thum e ka dukan deso mat dukan desa kila inkong khat naka jingbam do ki thle ding hagi artli ki jaka kata hakmat jong ka nongpo town shopping complex bat sakawai pade hakmat jong ka Meghallian Cooperative Apex Bank kumbalyo jingtep le atho bakni ka jingjia kala jia kumbah ka por arbji aa minstep ha kabala lap ningkong de kinhon yat pahara jong ka E/67 battalion ka CRPF kabadan nongpo laya thuru batang marsyo i yegni ka jingjia nakalyang ki saupu kendaingut ki pulit CRPF ki badan kumbalai kinhon kilalit mare banyak hun pelip ya ketika ding kabala kelang da kabathe da ka nakapung kabadan marjan yang nega jingjia kita ki pulit CRPF kila pentip marmars ki bor pulit ka thanat nongpo badru sha ki pulit penlip ding ka fire and emergency services ka nongpo ki balawan poi pat khamhadin bad dailing ba ka jingwan poi jongki basala ban penlip no ya ka ding ka bala sedang ban pur shiki wei di ki dukan bad ki yeng ki ba marjan shishola yo jingtip ru ba dailing ba ka jingshim khia jong kita ki pulit CRPF bagi katto kat neteli ki kali ki bala pensange hakmat kita ki dukan ru kila lat na ka jing camding shishola yo jing tip ru ha ka be ade bat ka jing camding hakmat ka Meghallian Cooperative Apex Bank ka wei ka dukan deso kala ingkong lut kat baki ATM jong ka tika bank kala lat salit na ka jing camding lingba ka jing treshitom jong ki pulit CRPF वो तो घर के चलेगा बाहर चलेगा try dukan bala syapang kan ka por tidak matai anu kom ka ing ka dukan gitu longim ban batai biya adu katangim la handai ba longa men step ong marsen ya kicha te itu lok jangan latiu jasulia te mut bulan sene de la pun oi perlok ong ba pila tim pati berne ke jinja dukan jongki yang balai iu ngom tang mut badai bara suun tu ndai pade ke ong der ba wantu kibriu la syatang lom ta tengi hakapor bangi syap penlet tingla syaklut berkhot ngi kasula ba donding rum don re ithe rum don rang la penlip lut berkhot ka donding la ra sa jing nomor ban saja sulia temar senya poi gom taang tengi ngi sngul ngo ma ni ke jingja temar tapat wan kini kila batai ong ka no bace wala ja kemut kila itu hadin pade kila ong bapor ba wan kiserpi kemut kila penlip keding tengi ring TBA kata hadin kata pade syai men step tu ong ngir ngedap ka sngul ngo mo pun yakini ki perloken
te kinir kilayuan te ka jingdu de kamdir ka baka jungi ru namar ba kiti bi menta ka partheriam ong partheriam menta de kitiar kitar ki kitli ki shula ngadon hado sautli ki kutli ki perla namar don ki perlok ru ki berde tiar madan ki wan bu ki dukan junga ki perla kin i menta ki don ki perla nang ta ki don ki shula batang ru hadiam de ki perlok ru te jungar ki don de tap de ki jumpu umur ki don ki yang kupliang ki pila berkoi la donor tengir ngidap la jesusi ke bakrau te akan ngapor la dolong ka balak de ngi kuak baka sarkar ka banyak ko ngo panle ya kane ka badon kam namar ba kita ki jingluk ki jingsep jongi namar gilong ki baduk tepi ngi wandi hang ne ngi bela da bentap Tahu ma pi kumui try dukan bala jangan ni jia pila ambatai kendiat kumno ka jia hakno ko por ka jia ngam tiup ra no por ra ma sing ka por lai be je tu tengah wan mare don ngu por lo ka pun din tu bida da pun tu da wan ngau da kada na ipaya kuat mati kulit nanta bida ni ci sopir dan sin ci oto ya din tu bida tempat ni nol tan di kira pun ba nol tan di di ero pun ba rem lain gut king pila ambatai kendiat hato kumno ka jia la ka di bagadon ka jing ing na po ne don bathang buru na ba don batang itu na bar bila kena kata don buru bathang na ba kan no ka los try silakan Lektam dan barang susuman ni tidak. Kama dak simenin sagadukan rodang dapsna. di pila ada one file FIR police station berwan kulit beri yang mana yang sawan oleh sem step for life coverage di pila ilai ni lagi mana tamam betul Cepat kenduran. tapi semua ni ban file FIR mukli IFR coba bertanya halo ke jing ni kerja kan uji kerja तो रात 2 बजे का से हम लोग मालूम हुआ तो सीआरपी लोग आके मतलब वो लोग पहला पानी उनी मारा इसके बाद में हल्ला लग गया तो हम लोग घर से आए देखा पूरा घर अंदर में सब माल उल जला गया हमारा कौन जला दिया तो उधर कोई आदमी के जला दिया ऐसा लगता है हमको नहीं बात ये कैसा जला मालूम नहीं वो तो रात में तो हम लोग मालूम नहीं 2 बजे का ऐसा आगुन लग गया करेंट भी नहीं है तो कैसा चला कोई आदमी लगा दिया हमको ऐसा दिमाग होता है आपको क्या सस्पेक्ट है आदमी जलाया ना खुद दिया आदमी जलाया हमको ऐसा तो खाली इधर भी नहीं हुआ आगे में भी बैंक का सामने भी जलाया इधर में भी 2 जगह जलाया तो कोई द्राक्ष खाने वाला कोई खराब आदमी लोग जलाया ऐसा लगता हमको तो आपका सामान कितना लॉस हो गया हमका जैसा 4 लाख 5 लाख रुपये का सामान घर का अंदर में था तो जल गया सब पाइप क्या क्या तो क्या आप पुलिस में अभी FIR करने जाएगा अभी पुलिस सब लोग आया नहीं अभी तक अभी बोला 10 बजे से आओ थाना में तो जाके FIR करेगा देखेगा क्या करता है